The anchor's views and statements on the preceding program does not necessarily reflect the views and opinions of Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology, Philippine Broadcasting Service, Marina News FM Management and staff. Alas 9 na, oras na para sa gitik-gitik o pasiaw ni Lando Bisaya. Lando Bisaya, makalingaw o makapawala o problema o sa kanilang gihula. Tune in na sa Marino News FM 106.7 sisid na. Hoy! Unya! Hoy! Hiningal ka na ako! O, kulbaan! O, di ba? Wow! Sigurado ba kayo? Correct! O, di ba? Gimingaw sila managmamayo ang kamera mo. Malagtaas kayo ang kuwan. O. What? Tawa. O, di ba? O, di ba? Ulat lang. Siyempre, wasakit po mayong buntag, buenos dias, assalamualaikum, kanina maupay na aga, madyong buntag, karito na, tsaga ang ginoo ko, mabuang ko bayot, December 2 na, hapit na jud ang PSKO, siyempre, God bless, maing buntag, Zamboanga State College of Marine Sciences and Technology. Si Miriam Kiambao. Hello, si MGJS, good morning. Si Ma'am Kiano din sa Car. Si Bo. Si MGJS, hello, Lando Idol. Girl, hello. Si Michael, oh. Hello, happy morning lang. Ingat lang. Oh, wow. Pag Michael Pogo, shout out, sir. Siyempre, may buntag. Atong Zamboanga City, Zamboanga Peninsula. Oh, wow. Og siyempre, 22 days na lang! Oh, Pasko na! Oh, wow! Nalipot na Sabado ka na napunta doon. Buang kubayot, di ba? Oh! Kini, kay dako na ni. Oh, okay na ba? Ang mga problema, gisalikway na mga problema. Gisalikway dyan. Oh! Kay dili pa ta pamuran. Oh, kanang atong ipang-ampo karon. Oh, di ba? Oh, nadyo dili pa ta paboran sa panahon karon. Oh, What? Dili pa ta. Oh, iya man gud na, depende man na siya. Oh, dili pa kita paboran sa panahon karon. Kay napakay gaba nga kinahanglan bayaran. Katawas manager mo na dyan, naunaan nga tao. Gani! Ang hardworking na late sa flag ceremony. Aroy. Siyempre, good morning, maing buntag sa itong mga teaching and non-teaching personnel of GSM. Siyempre sa mga pinalagang estudyante, good luck sa itong mga pinalagang estudyante, itong mga teachers sa inyong final examination this week. Wow, correct. Happy lang. Hello to Downy Kowa, kabading. Happy morning. Og siyempre, good morning. Ito mga suwi na sa magayo. Nagpalmahaw na ba? Diyan sa may bagsakan, sa itong mga kamikaduhan, sa itong mga flea market. Sa may isdaan. Diyan sa Rosmar. Happy morning ka latong tanan. Happy once again mo mayong buntag. Enjoy. Happy lang dyan. Napol sa baan. Gimingaw dyan mo na ako. Ayaw lagi yun na ang problema. Ayaw na ang problema. Asa may gusto nimo? Imong problema mawa o ikaw may mawa? Ayoko! Ayaw lang din. Siyempre, good morning ko na itong mga sokay. Wow, atong mga sastrira, mga tulay, mga wow. Happy morning lang dun, mga lolog, mga lola, o mga wangtigo, mga tigos, mga gors. So, happy morning lang, diba? Siyempre, good morning, mga buntag. Siyempre, sa mga OIC College President, Mr. Roderick Recreo. Good morning, sir. Good morning, sir. Diba, siya po ng Vice President for Civil Affairs and Service. Good morning.
Siyempre, good morning, Dr. Deselorio. Good morning, Ma'am, atong Vice President for Academic Affairs. Sir Deselorio, good morning. Ma'am Marnit Apit, atong Dean sa College of Maritime Education. Good morning. Hello, good morning. O, di ba si Mark Maramba? Happy morning. Hello. Og siyempre, good morning atong din sa College of Management and Technology, Dr. Alma Frida Labos. Good morning, ma'am, and your faculty and staff. Og siyempre, good morning, Dr. Libertito, ang atong din sa College of Fisheries Marine Sciences, yung Makuyo. Og siyempre, ang sa Kimipod, Dr. Casalin Chong, Sabinier, Mendoza, happy morning. Captain Imudo Laurente, good morning. Captain Kaloyloy, o diba Sir Salon, happy morning doon na to. Sir Jesse Espina, happy morning. Wow. Siyempre, good morning. Ang akong Dean sa College of Education and Liberal Arts, Dr. Arman H. Lee, good morning. Happy morning, Jodos. Ma'am Larmino, Ma'am Fernan, Ma'am Tolivia, happy morning. Ingat lang. Dr. De Bernardo, Dr. Clay Matulog, wow. Dr. Asali, good morning. Siyempre, good morning. Good morning, my friend. Ang atong head sa Student Admission and Scholarship Office. Good morning, Mr. Regan Kitoy. Okay, good morning. O, diba? Ang iyang mga anak niya. O, siya ba yung assistant na? Si Mr. Romani Kagong, si Absator. Good morning, happy morning lang. Ma'am Pili Sagoso. Wow. Ice cream yummy. Ice cream good. Diba? Happy morning. Wow. Si Besta Anthony Tombas. Good morning. Hagbong sa ROTC. Ma'am Chika Cabel, the beautiful, di ba? ROTC, ayaw, hagbong mga atlet, oy, nga naman ko sa ikiling. Mamping, ano mga atlet, Mamping, ha? Siyempre, good morning, Ma'am Marity Villafranca. Good morning, Ma'am Peng. Siyempre, good morning, Ma'am Peng, ng atong Director sa Public Information and Communication Office. Good morning, happy morning lang, Joe. Siyempre, ang assistant si Mr. Wilson Benetes. Good morning, happy morning. Siyempre, si George Cuayo. Happy morning ka natong tanan, ingat-ingat lang. Wow, si Rod Jongson, diya sa Miko Sublimation pa. Shoutout sa Orlando. Nali-out na ba? Wala dyan, happy morning lang, Jodo. Napo diri. Nag-text diri, Sir Lando. Murag. Sakto na siguro na akong edad, sir. Kapoy naman ipadayon. Ikapoy na daw sa kinabuhi. Di na daw sa padayon. Diwan na. Kuang remote. Stop na yun. Siyempre, murag gimingan na siya nako. Ay nagpanglood. Kaya matigulang ka. Mami Arjen Pahardo. Salamat kayo sa imong gipadala last week. Nawala ko. Hello, good morning, Mami Arjen Pardo diya sa Skybox Coffee. Good morning. I'm Miss, diba? Og siyempre sa Rosbat Choy, dapo do. Auntie Chanda Bulpardo, Binti MP si Madam. Og mga silpi ni Papa Chom. Happy morning lang, Jo. Correct, Happy morning, Jo. Siyempre, good morning, may buntag. Auntie Annabel Pipanco, diya sa Sambo. Happy morning, Uncle Pipanco and your Mama Pipanco family. Happy morning. Og siyempre, good morning dahil sa XYZ Food Hub. Dahil sa Purok 2, sa Sambo, happy morning lang. Sir Mayo, JM Jalag, happy morning dahil sa Lemero, sa Captain, si Kapitan, Parahito, di ba, happy morning. I love you, Kapitan. Aray, musugan ako, Lami kayo kusudan, isda lang, bawal ang karne, di ba? Siyempre, good morning, may buntag. Mami Elisa Lapinya, good morning. Diba diya sa, kanamina dyan si Mami Elisa Lapinya. Siyempre si Angel Efraim Salvayaw, yung asawa si Jackie. Diba, happy morning lang, Jodo. Wow, good morning, si Raiden Dorens, happy morning. Siyempre, good morning, may buntag. GN, gentlemen, may class, happy morning, advance Merry Christmas, Sir Paul and Ma'am Castro, wow. So wala din nanawag lang, ay, pwede mo ha. Pwede mo sponsor po Christmas song, di ba? Until New Year. Di ba? Until December 31, di ba?
Oh, Christmas song, di ba? Pwede. Tawag lang sa among text line ang 0975072336. Wow, di ba? O baka si Mami Arjen mag-sponsor, no? Nagtawag lang, no? Di ba? This Christmas song was brought to you by, di ba? Skybox Coffee. Di ba? Hello, good morning. Kung ito Balado is watching. Happy morning po na ako igsoda sa Sogod, Southern Leyte. O ako mga igsoda, ingat-ingat ako mga batchmate. Ako mga suki da na minaw karon. Through FB. Wow, happy morning lang, Jodo. Correct. Nimpa, Dobreson, Jorson, Junior Dison, PG Kenneth, BG Julian, si Abby, wow, si Jenso, si Jane. Happy morning, Jen Salagaday, good morning. Si Jani, si Jayi, si Ben, si Joel pa, happy morning, Mas Salagaday, good morning. Rizal Chancho, happy morning, kanato tayo lang, wow, pa. Good morning sa tanahan, amping and God bless, hi, Lando Visaya, keep safe always, tiha, nasa, sa SDF, abo, di ba? Dagko naman ang kanon, ang wala kinon nindot yung midiri kada ko na kayo among screen read ako na kayo. Wow. Og siyempre, good morning. Kung sabi na kalimdan ko itong mga suki diya sa Ayala Island family. Happy morning. Di ba? Best friend Flores Yalgar. Happy morning lang. Nasa Lacon Village Home sa Ricodo. Mami Telisitoy, mga sis family. Happy morning. Andoy si Ashin. Wow. Nadiri tinodyo na siya, ni ang pinakanindot yun, ang pinakamasarap nga bonus, ngayon sa Pasko. Di ba? Tinodyo niya itong ibalik-balik ka, ang pinakamasarap nga bonus po ngayong Pasko ay yung walang sakit, di ba? Walang sakit ang sinuman sa mahal natin sa buhay. Lalo na higit sa pamilya natin, di ba? Importante, kwarta lang yapon, kwarta lang yapon. Kwarta lang yapon, nasa kinabuhi, Manay na, dagan matag, Sir Lando, dagan matag gipamati, ani, magkaabot matag New Year, ani. Mabot pa gara ko gana sa basta ingat-ingat lang. Ay palabig inom lang. Tama. Wow, si Angel Milano. Good morning, Sir Lando. Bisaya, shout out dire. Sa Infinity Beauty Salon and Barbershop. Si Angel Milano. Kari, happy morning. Nada mga barbero daw. Junjun, Steadies, Jimar. Happy morning, Uncle Modi, Uncle Richie. Wow, si Jimboy. Happy morning dahil sa Infinity. Infinity Salon and Barbershop. Happy morning ka natong tanay nga. Siyempre, good morning mga tulog ilong morning family dahil sa Mampang. Happy morning mga Kaninot family. Sir Tony, Vicky, Michael Kanit. Happy morning lang. Alabes talong tana ato mga soke. Dahil sa Santa Catalina. Diba? Happy morning. Wow. Pagkanindot yung kayo. Napadiri. Regine. Wala na ka, nagpagupit na ko, sir. Nagulat sila ni Junjun, si Richie, si Tiddy, si Modi, si Ayan. Diba? Happy morning lang, Jun. O ang mga beautician, gwapa. Wala, gikan ko sa Pagadian City. Sa Mask Games 2024. Diba? Siyempre, congratulations sa all the coaches and the athletes. Diba? Sa itong mga athletes po, once again po. Diba? Sa mga napilding, wala ka daog, congratulations. Ingat lang, Jod. Happy lang. Natay bisita. Magpa-print sa accomplishment report. Ay, kiling. Diba? Hello, Chrissy! Ako, Miga. Hello, good morning. Wala ba itong mga soke diya sa Friends Lechon Fast Food. Napagwapa na sila. Siyempre diya si Ate Faith, si Renrin, si Fatima, si Henry. Happy morning lang. Si Marvin, Master Chopper, si Ronel. Happy morning lang, Jod. Diba? Si Ma'am Dines White. Ako sa lang, happy morning. Si Prince, si Kenneth. Diba? Si Precious, happy morning ka na to. Happy, masagit, mayong buntag ka na itong tanahingat lang. Wow! Enjoy dito kay Monday, no?
Og syempre, good morning. Lawatan na ato mga sugid na maabot sa CI, o di ba? O ingon si Mother Dahay, si Waday, good morning, maabot na sa CI sa Lutanga. Mayong buntag na sa Budjungan. Happy morning. O correct, o wow. Og labi na ito mga soke sa mga taxi drivers, jeepney drivers, kuling kabal-habal. Happy morning. Oh, wow. So, at again po, ay, ginawa ko. Merry Christmas, Sir Paul and Ma'am Christina Advance. That's sa GNC, tuloy by Castro. Happy morning. Oh, di ba? Kaya may pagkachik on your family. Happy morning. Di ba, John Mali sa Bugandot? Bibi Chino, Papa Chino. Happy morning. Si Dencio, si Jake, John Mali. Happy morning lang. Oh, si Kailongan, Master Cutter, o si Antinolpa. O, da, ZNG. Tailoring by Castro. ZNG. O, di ba? Siyempre, tapos sa mga jeepney drivers, wow, nagpamahaw na ba? Ingat-ingat lang ulit sa traffic to kayo basta Monday. O, di ba, traffic to kayo. Atong mga soking, mga basurero, tobero, o, tagahiro, di ba? O. What? Happy morning, kanatong tanan, ingat-ingat lang. Na po nag-text na rin. Sana all. O, sana all, Sir Lando. Hitsuraan nga tao. O. Pero ako nadawat, tao ra jod. Tao ra jod, ginapi-happy lang jod. O, diba? Buang ko bayot na sa. Siyempre, good morning! Atong mga soke sa Isabela City and Lamita City. Lamita City, happy morning! Sa PSP Gulayan, happy morning lang. Ron Cross, at natin Faisal. O sa Earl Dominic Tarusa, my one and only, my baby love. O si mga Tarusa family. O si JD Begang, Yang Bentore Kanukutan. Happy morning lang. O yung mga anak, yung mga parinte diya sa Dulyan. O, diba? Happy morning lang, Jod. O. Happy morning kanatong tanan. O, Adila Molina. O, diba? O, diya sa San Roque. Happy morning kanatong tanan. Diya sa Luyahan. Happy morning. Wow. Si Jubal Ray Ticano. Happy morning. O, diba? Wow. Kanindot ko kaayo. Nara, o. Napadiri. O, wow. O, happy tapas ko. O, diba? O. Giubo man ko dito. Natukan may tubig. Sige na naman na diri. Nami tubig ha, pero kainom pa na siya. O. O, happy tapas ko. Okay, on-site first letter sa mga ninong ninyo. On-site first letter. Happy Pasko, no? Pwede po yung Happy Pasko. Pwede mo sa akong Lando Bisaya, mag-send mo sa inyo. Oh. Ato mga soke, pwede mo ha sa Lando Bisaya. Oh. Mag-send mo on-site size sa inyong mga t-shirt. Oh, mag-send mo ha. Mag-send dayon mo sa mga sizes sa inyong t-shirt. I-send sa akong Lando Bisaya. What? I-send yung kayo. Karoon na. Akong pilion o. Mag-send mo og size sa inyong t-shirt. Kay palitan tamog hanger. Ay, kiling. Anak ko sa kong Facebook, wala daw. Hoy, ako mga kuhan, sa inyong, pila inyong Westline. Sinsin po sila. O, di ba? Sinsin sila silang Westline. Kay palitan tamog habak. Ay, di ba? Pa-shout out sir, watching from Thailand. Yung Jubel Tigal. Pag-ilom na, ingara po ka. Naraka sa kuan, naraka sa San Jose Guso, Thailand karon, di ba? Oh. Ala, si Ruben magkalag habak. Oh. Kana ba iko sa imong kuan ba para wala sa barang, kanang ano wala kanang katungkuan, kanang kuan sa bala, katong bala ba? Sila nagmang hurim-hurim ba? Urimos. Ay, kiling. Bala. O, kadang iwas kuan ba? Iwas sa mga barang, mga ano ba? Mga mangkukulam, iwas ba sa hilo? O ano siya sa mga tao? Sigurado ba kayo? O sa mga bad ka no. Huipon ka, nga malipong ka kahit tigok-tigok na yung ka. O manay habak na sa Bisaya, di ba? O. Ako ganin, ako'y habak. O.
Uy, oh, nadyo ko'y habak. Oh, nadyo ko'y habak. Kaya ulit ko nagkuhan ko habak. Oh, di ba? Oh, katong maid sa... Uy, nadyo ko'y habak ha. Katong maid sa kuan. Kanang sa bala. Oh. Tinuod yun na. Diyan akong gibutang sa akong baggage. Dito sa Manila. Oh, pagka nagitawag ko dito, PJ Rolando Dublado, please go. Ato ko. Investigar ko po. Abuan ko. Mahal ba ka itong habak? 500 pesos baya to, di ba? Napagod ko sa akong nanay pa baya to nga habak. 500 pesos, mahal ka ito. Ikuha lang. So, dili pwede ka ng mga habak ka ng mga kuha na bala-bala. Ha? Dili pwede. Ano sa kurik, Kaya na kung sa kitawa, kaya nakadaog ko sa, nakadaog ko raffle draw sa kuha dito sa, kino interject. Pato din ko sa bagis siya, kaya nawala na akong 500, pero okay lang, na siya, Hello, good morning! Mingaw na nimo si Dreamboy, sir. Sa mingaw, wag na katilaw na ako, gimingaw na noon. O, di ba? Di ba? Nasa kinabuhi. Napo diri. Uy, Sir Lando. Ingon sila, Sir Lando. Lisod da pangitaw ng kwarta. O, di ba? Pero para nako, Sir Lando. Hapdo siya bayot. Joke lang kami. May bayot ya. May bayot idol. Diba ingon mo sila, dapat diri, Naniniwala ba kayo sa karma? Diba, Ako, wala, hindi po ko naniwala sa karma. Kasi sanay ako sa banig. Ay, feeling good. Siyempre, may buntag. Atong mga driver of Jory Balomi, salamat kayo sa pagpahangin. Di ba, di si Bastian, di ba, si Dondong, si Julat, si Real Happy morning, Vincent, si Joby, happy morning. Mami, dapat good morning. Sir Elvan Nueva, Ma'am Norma, good morning. Ilang mga anak, si Matt Lors, Neil, Sidro, happy morning lang. Cedric, Cristel, happy morning. Wabis, Changang Day, kumusta? Kumay Rukson, at iba may kanang tumanda, happy morning. Sir Kim Lasaga, Kervin, Mimi, si Gabi, happy morning. Ivy Pada, Jerome Maligaya, Mami Umar, Jerome Family, happy morning. Ma'am Dana Alian, happy morning. Wow. Siyempre, good morning. Atong Vice President for Administration Finance, Dr. Alvin Reyes, good morning, sir. Correct ko. Okay, ingon sa Indio Milano, Sir Leandro Bisaya. Magpagupit na ka, sir, diri free shampoo, sir. Kasi sa free shampoo nga nang upaw na gani ko, shampoo po. Ang taga-tul. Aray, musugan ako, di ba? Napo diri, Sir Lando, maglagot ko, Sir Lando. Di ba, maglagot ko, Sir Lando, Sa iyang profile sa Facebook, apam. Pag personal, naday apan. Feeling good. Napo dire, Sir Lando, among silingan, ingon, save nature daw. Save nature daw, Sir Lando. Pero kung makaputol og malunggay, kala mo, ilang punuan. Dalawang beses na yan! Hello, Jimboy! Basi na Amarino FM. Diya, walay gamit. Diba? Mag-order mga t-shirt ako, Jimboy, no? Majong buntag, sir. Silingan, Lalo Bisaya, majong buntag pod. Ni Jimboy, diba? Ingat-ingat lang, ha? O imong anak, imong asawa diya, diba? Maadyo ako diri. Bayot lang yapon. Kata ha. Kung sa ako masabihin ng Bisaya, kapela lang ta ha, kaya di ninyo madungog ang kuan, diba? Kata tong team song kay kuan ko ni siya. Diba? Diba? King Sponsor Life. Diba? Sa Facebook ha. Okay.
Kinabuhi na puno sa problema, ay tambag ko higala, siguradong makauyon ka sa adlaw nga tanan matagbuntag kanunaya. Paminaw sa programa ni Landong Bisaya, gitik-gitikon ka karon yung adlaw sa mga komedya ug awit na among idalit. Gitik-gitikon ka karon yung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Mga mister, mga misis, mga lulog, mga lola, mga inday, mga undo, mga biyudo, mga biyuda, mga driver o konduktor, pasahero o tindera. Lingawon ko kamo tanan iikon sa makadaghan. Gitik-gitikon ka karon yung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitik-gitikon ka karon yung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Si Mister gisapot sa iyahang pagmata, kay wa pa makaluto ang iyahang asawa. Matud pa ni Mrs. Mister ayaw kabalaga, paminaw sa programa ni Landong Bisaya. Tik-tikon ka karon yung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Tik-tikon ka karon yung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Sa mga komedya karon yung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Gitik-gitikon ka karon yung adlaw sa mga komedya ug awit nga among idalit. Sa mga komedya ug awit nga among idalit. O, meron ka 10,000! Ito niya na, kinagbubuan ko ba ito? Gigitik man ko, di ba? Oo, di ba? Ice cream, da-da-da-dan, da-da-da-da-dan, da-da-da, o, di ba? Di ba? Ice cream, da-da-da-dan, da-da-da-da-dan, o, di ba? Good. Ice cream, yummy. Hoy, na ako! Ako na tisingan. Bate. Ulat mo diya. Ulat mo, ha? Na, oy, di ba? Oh, correct. Happy lang, di ba? Oh, di ba? Karon, bantay lang jud mo. At tisingan niya siya, oh. Antay ka, tol. Oh. Tagay, lami aba. Tagay. Lami aba, isa kakis, ilang giinom. Ug pulutan pa'y imo puro chicharon. Haka, red horse, dugayang imnon. Tagay ko, uhaw kaayo. Palabing o shot, pwede ako palabing shot. Pero kung doon ay daghang pulutan, andam ko mo tagay, di mo baliban. Tagay. Lami aba. Tagay. Lami aba. Kung way tagay, luyag dagway. Dugangi pa kay kusog mo kung gabaka. Ang birkong tanduay, makaaptibay. Dawatan na sabay. Di na ko magpalabi o shot, pre. Di na papalabi o shot. Pero kung doon ay daghang pulutan, andam kong mo tagay maliban. Tagay. Lami aba. Tagay. Lami aba. Hoy! Sige nagagtagay ha, way amot-amot ha. Bantay na suka. Share po, di ba oh? Ay palabi oy.
Ayaw pa libre. O, di ba? Hoy, hoy, hukog na po me. Oh, I'm on my way. Ay, oh, hold on. Oh, amot-amot po. O, di ba? Oh, pure ko. Oh, yeah. Oh, yo, back. Mira ko magpalami o syempre di na ko palamig shot. Pero kung doon ay daghang pulutan, andang ko mutagay di mo balikan. At tagay-tagay, at tagay-tagay, at tagay-tagay, at lami-aday, at tagay-tagay, at tagay-tagay, at tagay-tagay, at lami-apa. Di na ko magpalamig traffic, di na ko palamig shot. Pero kung doon ay pagkakulutan, andang ko di mo balikan. Oh, di ba? Updated ang bayot. Gani! Oh, hello, good morning! Ni John Paul. Happy morning. John Magasantos. Si Alfie Borja. Wow. Hi, sir. God bless. Silingan, uli na. Oh, unsay. Ikaw dyan, maghanap po ka, di ba? Oh. Uy, hapit na pizza sa amo sa Sugot, Southern Leyte, di ba? Oh. Oh, pasensya, di ko muli, kaya na ko'y booking. Nako'y booking, oh, di ba? Oh. May mababog sa mag-book, ha? Mag-book na, kapit ako mapulibok. Joke lang. Bok ko tanya mo, ingara mo. Wala po na kalimutan yung tanano, ingat-ingat lang dyan always, ha? Happy-happy lang, o dito na sa, di ba, sa kusong istasyon, no? Ang 106 Marino News FM. Siyempre, kayo medyo na, giving out ko ni Uncle Ruben. Hello, good morning, Uncle Ruben, kamay Roxanne, happy morning, PJ Amuka, Leonolia Mungonio, Jamang, happy morning sa back office, di ba? At the back of mini grandstand, ang back office, wala sa front. Siyempre, good morning sa kong pinalanggang estudyante. Happy morning. At lang, okay? Wow! Pagkaninot yung kaayo, di ba? So, kay Monday karon, lamin na yung kayo ipamasko na giandam doon ni Uncle Ruben ang atong mga musikang Bisaya para ninyong tanan, no? Di ba? Lamin na sa atong mga suki, no? Sa Luzon, Visayas, Mindanao. O, siyempre, sa mga silig sa mga peninsula. O, siyempre, ay, good morning, naminaw day siya. Hello, good morning. Oh, good morning. Hoy, tagay, tagay. Ngarap po niya, Hello, good morning, Amina. Si Congressman Kaimer Olaso. Wow, happy mo, salamat. Congressman. Akong Gcash, 0935-907. Easy. Aray, babuan ko ba ito na sama? Hoy, patayin dyan lang ha. Pamahaw. Take your vitamins lang. Ngiti at lang sa smile lang, Jod. Bawal na kasi mangot. Basta naminaw sa among radio station. Bawal po lang sa mga nag-smile. Di ba? Happy lang, Jod. Kung ko, hala, kay Luceron. Hala, syagit ako mga angels. Kaya giandam na ni Uncle Ruben at mga musik Bisaya. Syagit na ako mga wasagin po. Amani ako mga swerte sa kinabuhi. Shai, Braiko Diyos, Aisian Tantan. Regine! Marino News FM. Season na. Zamboanga City. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Season na. Di ba? Wow! Correct. Uso na daw kayo ang mga no? Uso na kayo ang mga opening of the Christmas lights. So, di ba? Mga dulaan. Wapi mo nagsiguro ako. Busy na kayo mga tao ron. Ako, medyo dito ko busy. Oy, bahala na nagkinaboy. Manapay yung bandari. Oy, ako, Sir Lando. Pasa ko sa opening sa lights. Kay lights off akong gusto. Wow, Kuya Juan, tanimo yung gara po ka. Di ba?
Oy na diri bali painom do mo. Alert daw, alert. Alert sa taga Pilipinas. Ayaw dyan po pamalong sa inyong mga suga, taga gabi. Og ilak og tarong daw inyong mga papurtahan. What? Kay naa daw diri sa atong lugar. Manuktok, nya mukalit na daw og sulod sa imong kinabuhi. Nga igo na kang pakiligon, pero di kayang higugmaon. Keep safe everyone. Ayaw ba? Gara mo ka na si kinabuhan na happy lang. Di ba sa Napos Sir Lando, simbang gabi na. Na po'y magpa-aesthetic, mag-shade-shade, bisang kadlaong dako. Storya pa ko. Nga, oy, di ba? Sir, nga tong first set sa pala ng lawa. Hello, Rafi Guanzon, dia sa Los Tre. Happy morning. Di ba? Gimingaw dyan sa langita dyan na ako, no? What? Sigurado ba kayo? Asa sila, oy, nagpakuhan ko, 1 week ka nagpa-transplant ko. Nagpa-transplant daw ko, Jawan. Uy, inaot pa ta karong month of December, no? Nga, ang imong panglawas, ma-improve, may your health improve, di ba, Very much! Og labi na imong mga amigo, maybe, I hope nga, may your friends be blessed, di ba? Nang kinabuhi, di ba? Happy lang, God. Thank you. Ay, sa bada ko regal, pareho biyata, doon ko sport pillar, pero dyan ko simba. Easy. May lang uli na ko ba, kanagiging ko sa inom-inom, da uli na ko, alas ko kadlaw, dito na nagsimba. Ay, di ba? Magulat na lang, Jo, di ba? Inana lang ko na kinabuhi, alam mo pa, simba, nanimbalan na sila, kaya magpaikag silang ilang sinina ang bagong giutang. Easy. Ilang diay, kujawan. Unja ko rin ka na, Christmas song, bantay lang mo, may kanta unja, ha? Bantay ka, tol. Di ba? Bantay mo sa party niya, Prince mo, may kataong doon ni Kuya Jojo. Ay, Aris! Ay, karon Aris. So, na yung mga movements karon sa mga astral karon, Aris. So, nag-suggest nga you're likely to feel frustrated karong adlaw. Frustrated and irritated karon sa mga kalingon karon. So, naganado you need a great deal of emotional and material comfort karong adlaw, Aris. Milabot, imo ning kapalaran. Sebang kumakaris, no? Hoy, karong Aris, so maybe you'll be separated karon from your partner for a little while karon. So na yung mga physical distance karon between you. Kamong duha karon kay make things hard in the sa inyong relationship karong adlaw. However, once you form a new routine karon, it'll be easier nimo masayon nimo to adjust to the changes karon. Good luck. Para sa imong karakter mo karon, will be affected karon by low energy karon og drive to finish your work. Bantay-bantay ka, Aris, ha? So, manay mag-apit karon sa quality of your project karon, leading to the displeasure of clients. So, if you feel it is too alisod kayo nimo to concentrate karon adlaw, so kinahanglan ka to take a break from work. O, di ba, Absent, kapoy ka, Aris. Kapoy, di ba, Para sa imong panlawas, imong karon, Aris. So, you must keep your eye on their cardiac health karong adlaw, Aris, ha? Karong adlaw, ikanano to reduce among mental pressure kanong imong gibati karong adlaw. So, don't let your blood pressure lang rise too much. Di ba, Rise too much. Kanon ba? Rise too much. So you must consult a doctor about your ailments karon and follow their advice lang. Para sa imong pinansa karon, you are likely to be a little careless karon sa imong mga finances karon adlaw, Aris. So you may make frivolous purchase karon nga man ay pagka-apektar sa imong financial stability. So you have to stay prudent lang and careful sa imong finances o sa imong finances karong adlaw, Aris, para walay problema. Uy, Taurus,
Karon Taurus, so make you feel excited karon og enthusiastic about sa imong kinamay karon adlaw Taurus. Kay you are on the verge karon of a major breakthrough karon sa imong career, sa imong kinabuhi. So imong gi-feel karon, you feel extremely energetic and taking up a new project lang. Wow, bongga. Sa imong gugma karon Taurus. So na yung mga epitome karon, di ba? Epitome, di ba? Epitome. Ay Ginoo ko di magkakuan si Taurus, di ba? Kuan oy dili ka puti. Unsa man ni epitome? Ito man og sa mga flirtatiousness karon adlaw. So imong gi-feel kon you feel excited karon at the prospect of a new relationship right now. So bongga. So imong mahimamat karon someone who is incredibly charming karong adlaw. Well, good luck na lang kung ka Taurus. So imong karagdaman mo karon Taurus. Your are advised to be tactful and polite sa imong mga interactions karon. Labi na sa imong mga karibal karong adlaw sa trabaho. Di ba? Kana sa Taurus karong adlaw, you may be drawn into a professional competition. So don't resort to anything untoward to win this race. Kay karong adlaw, keep a low profile lang and syempre concentrate sa imong trabaho. You have to concentrate on your work alone, di ba? Wow. Kuna sa imong panglawas nimo karong Taurus, imong gibati karon nga you feel imong backs and joint aching karong adlaw Taurus. So man ay resulta karon of a recent outdoor activity nga imong apilan you participated in. No, karong adlaw you're required to stay in bed and take plenty of rest lang. So if the pain and discomfort persist, you must insult your doctor. Para sa imong financial karon, imong gipil karon you need a consult a financial advisor karon adlaw Taurus. Kaya you must make sure that you can trust your advisor karon adlaw. Na mga astral mobile karon suggest nga you may fall into a financial scam. May scam karon adlaw. Ginoo ko pagpantay Taurus. Di ba? Scam. Nasa barte ay spam man. Spam. Oy, Ginoo ko, Gemini. Karong ano ba to savor the fruits of the recent achievement karon, ug imong i-consider karon or set new goals karon adlaw. So imong ibat what you're doing karon adlaw or your may obligasyon mo can bring you a lot of joy. Wow! Bongga, joy dishwashing. What? Correct na ko. Ay Ginoo ko sa imong gumakaroon na Gemini. Na yung mga planetary malign karon, Gemini nga may nakay potential karon in making some of very improvements karon in a close relationship karon Gemini. So kung naay mga paningalanon karon to be addressed, now is the time to have that important conversation karon or discussion karon alawa. So you're both in tone ka mo with your to lay on the groundwork for a harmonious relationship. Para sa imong karagdaman nimo karon Gemini, karon the time has come for you to make a much needed career karon, switch karon Gemini. So you've been witnessing a sense na mga stagnation karon of some time now. So karon adlaw new and exciting mga possibilities karon will present themselves lang. You make a positive step to unknown lang. Wabongga. Para sa imong panglawas karon Gemini, manay ma-expose karon sa mga allergic karon Gemini. Take nagkag si Teresin karon. No way to avoid them karon. Kay maam na resulta karon, you must take adequate precaution ahead of time lang. Sa imong diet, kay manay maka-strengthen sa imong immune system karon, og self maka-insulates you from infection. So drink lots of fluid lang Gemini para sa imong pinasa karon. You have a lot of new ideas karon but you won't be able to put them into action karon Gemini. Batay-batay ka. So you going a long distance trip karon or spending money karon on an expensive massage spa. Will you make one to live life to the fullest? Wow, bongga. Magpamasahe baya. Murag na kwarta, hurot na bayang ko Hurot na bayang bonus. Gano ko ang kabayot. Uy, Cancer, ikaw kasi you bothered karong alawa, Cancer. What? Bothered karong alawa. So di na sister, you're a bother. My bother is not a sister. So you're mabothered karong alawa sa mga argument karon that transpired sa imong kinabuhi.
So manay makadoubt mo that may ruin some of your relationship that you had going well. Wow, bungga. Oh. However, pero, this argument was a long time coming lang. Wow. Sa imong kung magkaroon ng cancer, imong gipil karon you're extremely emotional karon og anxious about your imong love life. So, kung na kayo recently gotten out of a difficult situation, the period of transition karon can be quiet, hard, lisod yung kaayo. So, medyo dili mayo imong gugma karon. O, cancer. Ayaw pagtubok ka, ginanggara. Para sa imong kiarag naman yung mga cancer, no? Ay, kayo ko, you have wage a war karon against time karon. O, siyempre, come back with a victorious karon. Wow, cancer. Oh. Kaya na yung mga project mo, some of your project karon, alawa, may have needed alteration karon, too close to the deadline. However, pero, di ba na sa? Despite your mga colleagues' lack of faith ni mo, imo ganang you manage to fulfill all the goals. Wow, di ba? All goals. Basketball goals, di ba? Soccer goals. Talan mga goals. Para sa imo nga pala sa imo cancer, no? Hoy, karon ka, sir, careful ka about sa imong diet, ha? So, you are suffering from mga disease like high blood pressure kanon or diabetes. O, diabetes, ha? Diabetes mellitus. So, mas careful with the diet to the alawa. Kaya chance that you may eat something nga medyo mag-aggravates karon sa ailments nimo karon. Ailments. Ailments ko kaban sa LMNOPQRL. So remember lang to consult your doctor lang para wala problema for a regular check-up. Paano sa imong pinansa karon cancer, no? You have given up on being repaid. Sa imong generous loan karon to a friend. Nga imo na here to some positive news karon dawa. So man makatabang nimo nga you relax a little because your finances karon may have been straining recently lang. So karon dawa, you must learn to be more careful lang about trusting other people with your finances. Wow, bongga. So mana atong first set sa atong kapalaran karong adlaw si Aris of Genetic Cancer. Ang unang set nga mapas mo kay ngano sila ang unang nito sa atong kapalaran. Kujawan, di ba? Di ba? Kanta ha, di ba? Bantay lang ka unya, bantay mong duha. Inga po, napunti na nag-text ako, abi na Sir Lando, sige, abi na lang Sir Lando, gabilar ko na sige cellphone. Wala doon sila kabalaw Sir Lando nga galisod tagtulog tungod sa mga sitwasyon, di ba? Nga, di ba? Nagasinamok sa atong hunahuna sa sobrang kabugat sa atong gibati. Tinuod na, ay, Ginoo ko, mabuang ko bayot, di ba? Manang hinahinay dyan mo, ha? Hinahinay dyan tao mo paggasto sa inyong 13th month o Christmas bonus, ha? Hinumdumi nga, pobre lang ta. Di ba? Hinumdumi ay palabi. Di ba? Napa ko'y racket on niya? Nadi ay may sa Prince Lechon. Di ba? Ay, ko na happy lang, di ba? Napodiri, di ba? Sir Lando, maglagot ko sa akong bana, Sir Lando. Maglagot ko sa akong bana. Di ba? Isik, kabawalan, masuko siya. Manang ayaw dyan mo kasukog, gibawalan mo. Wala mong gi-under sa inyong asawa. Bawal ka mula ka, bawal mag-inom. Wala ka gi-under ka, wala ka gi-under sa mga asawa. Ang tinod, giampingan ka. Wow! Madaling mo. Sabi nga, agla ka. Matulog ka, mag-inom po ka, ipalapit doon. Sa ako, koreko. Maon na pinakanindot yun. Wala ka gibawalan. Giampingan na dyan ka sa mga asawa. Gino ka buwang kumayot. Good luck sa mga asawa. Kami, wala yung tao. Hoy, Rigon! Rigon, mahal man ito maghihatag na ko. 1.5 man ang pangayo. Korigan, mahal kayo. 1.5 ang pangayo, Korigan. Pagklaro ka. Alam yun, tinatawag ko namin. Regine!
Marino News FM. Sisi na. Wow. Bala na, balag single ka karong Pasko. Oh. Ang importante, sanay na ka. O, diba? Correct ka na sa kinabuhi. Ay, palabi ko, ana. Ay, palabi, gasto-gasto diya. Oh, gasto-gasto yung taong ka. Oh, dapat dire. Isa na, Sir Lando. Usa na dyan akong handa karong Pasko, Sir Lando. Handa. Ihanda ang wallet ko. Oh, ikaw na. Ngayon sa nakakapagod namang umupo. Oh, di. Tayo na lang kaya. Oh, sabi ana nga itong second set sa itong palagang adlaw. Hello, good morning. May buntag atong mga soke diya sa diya sa Kabatangan. Happy morning. Oh, ingat lang. Oh, di ba? Wow. Diya sa Tolong atong happy morning. Oh, wow, correct, di ba? O diya sa stall number 13 sa Indicos family, good morning. O ingat lang Jod. O wow, pagkanilot kayo. O syempre, o diya, namina Jod diya sa may ako mga suki sa mga sugbanag isda diya. O di ba, happy morning lang Jod, di ba? Wow. Gracias. Ay ginuko, ay problema sa manambok oy. Ayaw na unangan nambok ka. Una-unaan nga ng... Una-unaan nga ng hupong lang, ginawa ko. Boom! Oy, Leo! You are quite like to discover karon. Na mag-discover mo some of your hidden talents karon adlaw, Leo. So you expect to be hit by a surge karon of creativity karon. Og siyempre mga imagination at this time. So you must take your artistic and creative forms karon og express karon adlaw. Wow, bungga. Sa imong gumakaron Leo, no? Leo shall unleash, di ba ka? I-unleash their romantic side karon. Dapat you have to open cancel. I-cancel karon from the world. Kanang imong romantic nature karon adlaw nga reserved just for your partner lang. So karon adlaw, no? Your beloved shall be impressed by your attention for detail. Wow! So kung nag-wish ka to spend some time with them, plan a romantic date karon, no, tonight. Wow! For the two of you. Wow, bongga. Say magkaroon sa mga karon Leo, no? Kaya it's a wonderful day ni mo for something building exercise karon Leo. So if you're in charge of the project team work karon manager pa si karon. Positive day ni mo karong adlaw. So walay problema sa imong karon. Ala sa imong palaw sa karon Leo. You are in a wonderful mood karong adlaw Leo. So imong gifeel karon kalma lang og ikapod na you are confident enough to take on the world. Wow, bongga man ka. So you will begin to pay more attention sa imong diet lang o sa imong exercise routines. Para sa imong pinansa karong adlaw kabit frustrating din mo karon, medyo frustrated karong adlaw Leo sa financial. Kaya nagstruggle ka with your finances karon a little because some payments have yet come through. Wow, bongga. So you have to rely on your save wealth for the time being lang. Oh, so nalimayo yung pinansa ni mo Leo. Amot lang si Virgo, pareho lang sigaw mo. Kay silingan naman sila. Oh. Hoy karon Virgo, no, na continued emphasis karon sa imong relasyon karon and companionship karon Virgo. Sa mga mga moon nag-alliance karon ang bulan. Nag-align with the humble karon. Oh, labi na sa mga asa karon with collaboration sector karon adlaw. So ang mga source karon, the case to unlocking doors karon are comfort or giving. Wow, because the door, when you open the door, Virgo, siyempre, you can get inside because you open the door. After you open the door, you close the door. Sa imong gumagano, Virgo, no? Na yung mga posisyon karon sa mga planeta karon mga appear nga focus kasi mga attention solely karon adlaw. Solely on one person. Solely Servando ay halili ito, servando halili, sulilim din di ba? Oh. So when you prefer to devote large amount of time to several people kan lawa. So however, pero
No, sana you may not be able to withstand the attraction karon, but if it appears, di ba? It appears karon to be affecting others aspects of your life. Wow, sa imong karakter ba karon? Imong karon no, is about to change karon adlaw Virgo. But it will be a positive change karon for your in terms of salary. Wow, so you might be offered karon a job transfer to a different department karon Virgo. So na mga possibility of qualification, wabongga wala problema. Okay na imong para sa imong palaw sa mga if you're working on a health-related proposal karon or thinking about sa imong mag-start kag something new karon, imong ma-achieve karon ang nindot nga resulta karon adlaw than you ever imagine karon Virgo. So however, pero keep track of your progress lang and prepared with remedies in case of unexpected karon outcomes arise. So wow, sa imong pinasa karon Virgo no. So let's say you have a bad habit karon or addiction karon. Or you will calculate amount of you spend each day. And plug into an equation of the year. So, very good ka na to say that quitting that habit will save a lot of money. Oh. Ay, taya ng swertres, kawin na dati. Oy, Libra, medyo lisod mong adlaw karon Libra ha, lisod kayo roughly karon adlaw. The day might yield great result but it be full of struggles. Kung sa may na so lisod kayo. Sa imong gumagano Libra no. Karong adlaw maybe the day is not good for you. As you think that in the morning you might have some unnecessary argument karon with your partner. So the only way Libra lang ha, you can keep it good is pasensya jud, patience lang. No way. Oh my God, okay fine. Para sa imong karagdaman na makaroon, kinahanglan ko to take extra step towards learning new things karon Libra ha. Kaya do what you have been delaying for the past few days. So naka-delay because today is the day na mga butang can work in the way you want. So ikaw Libra karon, you need to take your job seriously lang. As it has something big for you. Wow, bongga. Gracias, nanong abna sa kuway kaon. Para sa imong palawas sa mga Libra, you need to stay away from things karon. That smell too hard. Wow. Kay mao na maka-result karon yung constant headache nimo kana adlaw Libra. So the stress might be there as well. So kanin daw what go together can have adverse effects sa imong panglawas. So keep something na jud karon Libra not can give you energy. Don't I like panic. Don't panic. It's organic if things go wrong. Libra. Ay karon Libra sa imong pinansa karon Libra no. Karon adlaw ang kwarta it is not a good friend nimo karon adlaw Libra. Atot ang imong dili ka mga good friend imong kwarta ron. So kinahanglan ka magbantay-bantay jud ka while you spend karon adlaw. Make sure nga spend only the things that are really importante nimo. Ngay og nimo unmanaged expenditure karon today, manay makaresult nimo og stress. Ayo lang jud. Wow, bongga. Scorpio. Diba? Scorpio. No sir ko, gano ko. Do take constructive criticism karon adlaw ha. Kay you don't have to get defensive karon adlaw, defensive kana. So ikaw karon Scorpio no, nay mga drastic changes karon to your life. So, observe lang kasi mga surroundings and act accordingly lang. Kanang ibo kay stubborn baby ko, may get things done at times, but in others instances lang. So, but it will be rather harmful for you. Kanang pagka-stubborn, di ba? Stubborn, kanang mangluba ba? Maluba. Joke lang. Easy. Stubborn ka nagag-ulo din, di ba? Stubborn ka, stubborn mo dito, di ba? Sa imong gumagano sa Scorpio, no? Kanang imong marital life karon is going through some na mga stressful kanang adlaw Scorpio. So kinahanglan you keep your emotion in check kanang adlaw. So don't say anything lang that you might regret later lang. Imong pagabasulan ha. As long as kamong dalawa are honest lang mo daw with each other. So things will work out for a better in the end. Wabong ka. Sa imong karga man mo karon Scorpio. Imong gifeel karon nga imong mga colleagues karon are not making the right decision on adlaw. So it is better karon to discuss with them and tell them your point of view instead of feeling frustrated. Pero like para sa imong palawas sa mga Scorpio,
Your immunity karong adlaw be a little weaker today. Kaya due to a recent illness karong adlaw, Scorpio. So eat plenty of fruits lang and vegetables karong adlaw. So it'll make you feel better and energetic. So don't overexert lang sa mga kalingon. So to take a break and rest sometimes lang. Wow, bungga. Para sa imong pinansa karon, Scorpio, nakay mga unexpected financial setback karon adlaw, Scorpio. So keep yourself lang away from short-term money-making scheme karon. So kung naa ka sa business karon, Scorpio karon, your budget karon and expenditure might not go well. Wow, mali maayo ha. So dapat imo ning i-consider alternatives karon to help you out of this tough times. Wow. So naman na atong second set sa atong kapalaran karong adlaw, happy lang. Sila si Libra, si Leo, si Virgo, si Scorpio, ang ikadawang set nga mapas mo. Di ba? Happy lang, joke correct. Kujawan, di ba? Na dire, na nagsuan na dire, na nag-ano dire. Di ba? Na dire nag-ano, wow. At ato na ka silang balay. Naato ka silang balay na iyang mga kumamasko na ikaw, na mga caroling race niya, umukanta na kag sa may bakay sa aming bati. Merry Christmas! Nakay puti-puti. Di ba na sa paano na siya? 20 pesos lang. 20 pesos lang nasa nga kanta. 20 pesos lang. Di ba, Jingle bells, jingle all the way. All what's mine, and let that now wipe on this one. Kana jingle bells. Just pesos lang. Just 10 pesos lang. 10 pesos lang. Correct. Di ba? Forever winning at Christmas in our hearts in the land and the street. Maba na siya? Ano siya? Kana kay English man. Wow, 15 pesos. 15 pesos lang. Kana siya. Another nature sing. Kung ka nagkataon dyan yung mga blending. 25 pesos na. 25 pesos na siya. 25 pesos na siya. Di ba? Di ba? Kata na, Pasko na naman. Kay tuloy ng araw. Pasko nagdaan. Sila ba kung kailanan? Kaya sa 20 pesos. 20 pesos na siya. Nagkapang rate. Kunya na, mahurta na rate yan. Gano'n mo. Na yung mga rate karon kung magkanta. Basic na din ang bigaya. Magbigay, Joe. Di ko na, Namasko kayo ko sa barcode pa siyo gabi. Kung kita, mga 1,500. Di ba na sa... mga kana kung kita. Di ba Heta na ko sa mga crew. Kaya dito pa na ako. Sabi na, wow! Hapit ako, alas 11 rin ako. Buang kumayot. Alam, paniod to na sa mga kuhandi. Alas siya, gitna. Ala, ito yung mga minsan. Manay ko na tayo, Robin. Regine! 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisi na. Ay, wow! Alas 11 na, Jod. Tigpaniod to na ito pagkalami na bagsod. Labi na ato ka sa barcode, food and restaurant. Wow! Lami ito kayong masudan dito. No pork halal. Diba? Very much! So dahil lang ang 0903-839-975. At ang mga suki sa Prince Lechon Fast Food. Wala na nga ako diba si Faith? Diba si Eileen? Hello! Diba? Hoy, Pasko na ron ha. Timan timan ha. Nga, ang mabait, diba? Ang mabait na kapitbahay. Walang password ang wifi. Very much! Pinangga kay kanako.
Pag nagali, pastor lang wifi sa imong kapitbahay, di na sila mabait. Wanay ko na yung Pasko kay Hurot na mong kwarta! Napadiri di ba? Niadto ko ng panahon para ma-high blood ka, mo palit sugag baboy. Magkaon sugag baboy para ma-high blood ka. Pero karon Ginoo ko. Bibilhin mo pa lang. Naka-high blood na. Easy lang ay. Correct. Sorry, good. Wala itong mga soke magkarinderya. Happy eating na itong mga soke diya. Sa Navarro, sa Tumaga. Sabihan na itong third set sa itong kapanagarawan na dawa. Happy lang. Diba? A few moments later. Ay, mabuang kumayot na siya, Nadiri, Uy, babala! Babala po. Mga reminder lang po. Uy, naglipa na naman ang mga... Uy, patay mo ha, kay naglipa na naman ang mga nangunguha ng bata. Mga Katul. mga inaanak, wag mo na kayo lumabas ha, lalo na sa Pasko. Mas malaga ang Very safety. much. Mas malaga ang safety kaysa aginaldo. Ay, gano'n. Mga anak, dahil ang mas malay kay mas safe ang kuwan. Kutsa wala. Managhan ba na? Unsa man nato mga ninong-ninang, unsa man ni wala na toy presyo tong bunyag. Di ko tago ng mga ninong. Ay ko. Don't worry, ang inyo ng mga inanak karon may mga tagoing gala. Di ba, Secretarios, no? Di ba? Hoy, karong adlaw Secretarios, no? Imong you feel relaxed karong adlaw Secretarios. Karon na batay-batay na juga kung sa manang pagka-relax nimo koy labot basta relax daw karon ingon ang bolang kristal. Sa imong gugma karon you always think of how to make others happy lang jud Secretarios. So, yes, tinuod jud na it is good that seeing others enthusiastic about something makes you feel glad. But you should not become a people pleaser lang. So kung ikaw, if the person is genuinely interested in you, you'll be able to see the signs. So, I saw the signs. Happy enough love, I saw the signs. Imong karon naman naman karon. Sa imong karon naman karon sa you are not focusing karon sa imong career at all karon. So be a doer, no? Not a listener, not a dreamer. So there's no point of thinking at night that ikaw karon will start working on sa imong mga goals karon next day. You come up with some excuses karon the next morning. So don't be, ay lang ka-disappointed, Jod, if you don't understand something immediately. Wow. Para sa imong palawas sa mga Secretarios. You've been lately working on yourself, Secretarios. Give yourself some credit. Appreciate on how far you have come. So Secretarios, have some alone time. Kanadlawa. So consider na ka sa mga working with a therapist to resolve sa imong issues. If ikaw you're not able to have that clarity on your own. So have a plenty of water lang kanadlawa. Sa imong pinansa karon, you want to receive a great business proposal kanadlawa, Secretarios. Kato na yung mga business katong wala pagpuyo oy. But before you agree, check imong i-check na if there are any clauses karon that might cause you losses in the future lang. Imo na i-check na I do palabi I decide sa pangayo, Secretarios. Capricorn. Oy, karang Capricornio. So, letting go of others' perceptions can make liberating right now. So, you'll most likely learn mga importanteng lessons about speaking your mind. As you see the beauty in distinction, negotiation, kay mao na makalid nimo to very positive outcomes. Wow, bongga. Sa imong gugma karon, sa imong personalism are going through a rough patch karong right na rong adlaw, ng Capricorn. So kung ikaw, Capricorn, are willing to do some preliminary work karon para masulbad ang mga exit issues karon, then it should not be a problem. Wow, ano na So the only problem is that ikaw lang, Jod, disappointed ka at the prospect of having a confront of some of your recent feelings. Sa imong karon,
na yung mga personal relationship karon or going through a rough mood patch karong adlaw patay-patay Capricorn na. Oh, willing to do some la job patay-patay na job ka. So na yung mga problema karon, pagpatay-patay na job ka. Sa imong gikuan karon sa imong mga colleagues na mga chismis ay palabi, ay palata nga nakaibalo ka. Na chismis. Nga always di jud ka man late daw on time jud daw ka. Para sa imong palawas sa imong karon nga Capricorn, you are likely brilliant, imong health is brilliant karong adlaw. An old grievance involving head and nervous system may resurface karon. So take adequate precautions lang to avoid catching a cold early on, ha? Okay man ma-exacerbate ni magsing problems ko sa sinusitis and migraines. Oh, migraines. So imo na dila og ila pala your grains, migraines. Kala sa mga pinasa karon Capricorn, you are driven by money karon wala and lack of it drives you insane karon Capricorn. So you have the stars on your second lawa, you should earn more money. So it is an opportunity karon to get the most out of your money. So savings are no longer a priority. Lapatay jud ka. Imo na problema Capricorn. Banda Mo dili ba Aquarius? Aquarius. Ako ani. Aquarius kan alawa the day looks just the way you wish yesterday night. So there was something that you will feel confused lang, but it will also be a very positive sense mo kanalawa. So just keep an eye lang on the goal you have set for yourself lang. So might get something really big today. Para sa imong gumagaron Aquarius, observe lang sa imong actions of your lover karon. Bantay-bantay ka. So they might be trying to say something to you. So you need to sit down, to sit them and talk it out sa inyong mga issue. So we not resolve and create distance. O dapat masulbad o sa mga issue ni wala problema Aquarius. Para sa imong character ba karon? Imong mga colleagues karon might have some suggestions that you might want to hear. Oh. So there are mga opportunities karon hidden in those discussions that you ignore lang. So put your hand into something decided that can be worth dedication and hard work. So manay makatag og nindot nga resulta. Para sa imong palawas sa karon. You might feel Aquarius karon, you low in terms of energy karon alawa, but motive will balance it. But ignoring it might become a problem for other days. So take lang mga necessary supplements karon and drink enough water throughout the day. Thank you, Bulang Kristal. Para sa imong sa imong pinasa karon, money can multiply. Money can multiply karon if you know where to invest and spend. So Aquarius might be some places where you might see the returns initially, pero great in the future. So ayaw lang, don't avoid spending on meetings, relationship, and create today. Ay ko, sige na, okay na, dito ka na mauyab-uyab. Di na lang ito, kanang Bulang Kristal, di na ito ko mag-uyab-uyab, magsunod-sunod na akong boyfriend, God, akong boyfriend nga, nagtrabaho sa DOH, so driver o kabalabar, sunod-sunod. Tolerate ay si Panguntra diya, garapog ka. Oy, Pisces! Pisces, you'll be all about compassion karon adlaw. So by you feel creative karon and you will do something like drawing or playing an instrument karon adlaw. So if you're a writer, Pisces, you might even have ideas of a topic that you had not been able for a long time. So tune in na jud to your inner feelings and connect with yourself lang. Sa imong gumagaron sa imong Pisces karon. You feel attractive karon to single karon. Wow. So if inangita kag person, if you find a person interesting karon, open up and explore what the holds for you. Kung this time will not come back again. No, karon dagin mo ang ugma lain na pod karon maunsam na karon pag ginuot ko. Imo sa lang kanong ugong sa mga imong ganahan karong adlaw Pisces. Para sa imong character ba nimo karon? You'll be satisfied karon with your career choices karong adlaw Pisces. So remember lang that learning never ends. So continue na while we are still alive Pisces. Learning is still going on na. Di ba? Wala na kahumanan. So mamatay na ta, di mahuman ang learning, di ba? But the place where you feel stuck, remember everyone feels that you the way at one point to another lang. Sa imong panglawas sa karon, sitting in one position for too long is not healthy. Di natin healthy, ha? Di na healthy Pisces, ha? So try standing up and stretching every now and then. So stay well hydrated ka lawa, drink water lang. Pati wala problema.
para sa imong pinasal karon. Pisces folks need to be more practical. Labi na sa mga money matters ha, Pisces. Don't spend money on useless things. So who doesn't like using fancy things but don't buy an mga item karon if you're going to use it once or twice lang, no, di ba? Ayaw jud. So mangita ka na nga, you have to seek consultation if you are not sure. Labi na mohimo kag mga dagkong desisyon karon as they will highly impact your life. Wow. So manaman na itong kapalaran karong adlaw, itong kapalan sa tambal. Okay siya pwedeng gamitong tambal sa unsa man nga klaseng nasakit. Because if doctor persists, insult your symptoms, get your card, your cash, and transaction slip. Thank you for banking with us. Ano sa Wala Hoy, na mag-ingat daw. Diba? Mag-ingat daw sa mga tao ron. Kay mag-ingat daw kay naay mga nilalang karon. Ngayong katawan parang ulam. What? Pero yung mukha parang mangkukulam. Jawan! Nawawala ko, diba? Hala, kaliniot to na sila nangaanad nila og lechon. Lamias lechon ni Kaon. Pero onya na lang ato ka, diba? Hala. Dahil French lechon. Ilang 0936-404-0314. Basta French lechon. Ay taste naman natin spicy. May mga lechon packages. So, basta French lechon. Tilawi lang! Regine! Marino News FM. News, music, and entertainment. 106.7 Marino News FM. Marino News FM. Sisina. Regine. Diba? Ito na expiration. September. What? Ay, expired na po yung driver's license na po. Danisa ni ko ano. Ha? 2024. Di ba na correct ko, di ba? Siyempre, wow! Di ba, ninota kayong pagkaon nyo sa music, pagkupit na diya, wow, pagkalamid yung kaayo. So, diyan magkalimot ha, Top 20 at 12 by Uncle Ruben Fajardo. Di ba? Alaw na, heart to heart Papa Joms o rakrakan sa Marino. Wow, pagkalamid yung atong hearing ka na baka magkaswerte na kay December 2 na. Wow. 312 og 227. Congratulations! Wow, pagkanin yung kaayo ha. O diba sa rakrakan yun, sama ka dyan. Siyempre, kato nag-text ako, nagmingaw daw sila ko, asa daw ko pa doon, sa pagkadian, ko sa mas, no? Wala pa ko dito, no? Di ay, kay, mingaw na ko sa imong pagkatawa sa kwan, on air, di ba, na mingaw, di ba, di ba, siyempre, kailangan natin oras, no? Anong oras? Salamat sa among broadcast operations supervisor. Wailain si Mr. Renato Sohor. Mga sorta nila ito morning. Siyempre nga mong station manager, walang butang tugihan, matinabangon, wailain ang guwapito, patudo, di ba? I love it. Dr. Reno Dentida, hi. Siyempre among broadcast technician, wailain si Mr. Ruben Cute Fajardo. Wow. Siyempre, sa kaning opos at tukuon, at ipagkado as kainin, at nagitik sa kawanangan, wailain siya nung Bisaya, di ba? Gawan, di ba? Happy morning lang. Sa akong programang, katupnan, pwede mo laman ang gitik-gitik pa siya ng Bisaya. Di lang dyan nasa sikat, nakakusog ng estasyon ka lang panahon na. Wailain ang 106.7 Marino News FM. God bless us all. Ingat-ingat lang. Mwah-mwah. Chup-chup.